o theleditše Tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite. La le dumediša ka moka lena gotlhe mo le ka ba le gona le mosegareng o wa le khono sa re madume a rena a fele thake le botša ka meta ke re madume ka se ga gešo ga fele le ke lenaneo la letšatši ka letšatši la dipoledišanong la Tabakgolo mo go Thobela FM ya lekgotlakgatšo la Afrika Borwa le tlo ba la felela ka iri ya pele le khono ke la bobedi la masomepedi-seswai kgweding ya Phupu maga gešo kgwedi ya June ke boletše le maabane ka re kgwedi ye yo le gona ya mafelelong ba gešo o le ka ba le bona le lena o nna re takatšatši le masomepedi-seswai ke nnete segolo se fetšwa ke go ngwatlhwa batheletše maabane a mabolapudi lenaneong le boletše ka masetlapelo ao a diregilego lefelong la go nwela bjala la ka kua province ya Eastern Cape mo baswa ba masomepedi-tee ba lobilego maphelo a bona ao banna ke be ke inaniša gabedi gararo tabe ke re banna 21 people ao banna re rile ge re bolela ka yona maabane re a boledišana ka le yo mongwe wa lefelo ga botse ke mongwe lefelo la go rekiša madila yo a tlabilwego ke tiragalo e le yena gore na bana go kgonegile bjang ba SANCO mokgatlo wa SANCO le a o tseba ke a kgolwa ke mokgatlo wa setšhaba South African National Civic Organisation le bona ba lokolotše pego ka ga tiragalo ye mokgatlo wo o šoma le setšhaba thwi ke re ge ka ba a le tsebe na e ka ba ge go direga diphiša mare tše di bjalo magagešo mo setšhabeng mokgatlo o wa setšhaba o reng re namile ra mema Mna Lemias Mashile e le gore seboleledi sa SANCO maemong a setšhaba sa motšwa o swere gore a tle a re thuše ke a kgola le bona tabe e ba thušitše Mna Mashile ke a go amogela monna gešo ke a go dumediša mo letaneng la mosegare Thobela age ke dumediše le bathietše re a go amogela age re le ba monna gešo lena le SANCO le mokgatlo wa setšhaba thwi ke a rereša ke re mokgatlo wa setšhaba re baetapele ba setšhaba aga ke nyako kwa gorena ke tema efe yeo le e kgathago mo setšhabeng bjale ka ge le baetapele ba setšhaba ebile le mokgatlo wa setšhaba re ke go dumediše gape Thobela ke be ke leboge sebaka se le re fileng sona mošate re bolele gore bjalo ka mokgatlo wa SANCO re baetapele ba badudi ka sekgowa re ke di-communities mo go dulang batho gona batho ba nyaka boetapele and boetapele re expecta gore boetapele bo tlo bang gona mo baduding ke go bona gore batho ba dutse gabotse tsedi ba le banego ba di hwetša and ba di hwetša go ya ka molao bjano e ya lekgono e o e bolelang re swabile nko le molomo le swabile nko go feta molomo aga bjanong re ipotšiša gore le boetapele bja rona bo ko kae gona mo le Scenery Park ke rena re botšišago Mna Mashile gore na ge go ibjale le lebelela matlhako gore afe nka ka re le maketse go swana le rena ka tiragalo ye e diregilego ka kua East London re maketse le ebile go le feta banna ka gore a se dilo tše re kwisang gore mo go dulang batho di ka direga tšeo tša gore 21 ya bana e ka tlhokofala ka tsatsi le tee ka awara tse tee or tse pedi ebile ke mohlolo o mogolo but selo se re se bolelang bjale ka baetapele ba setšhaba ke gore setšhaba se tshwanetse gore se emelele ka maoto then se bone gore motho o mongwe le o mongwe or mokgatlo o mongwe le o mongwe or mongwe wa lebenkele o mongwe le o mongwe o a ba fa go tirelo mo ba dulang gona ba bone gore o ba fa tirelo tsa maleba ene ka tsela e leng gore di molaong re leboga lekgono ge ile gore ba liquor board gona kwa Eastern Cape ba butse molato kgahlonong le mongwe wa lebenkele ka ge ile gore go molaleng gore dinako tse a beetsweng tsona gore a rekise o di fetile go molaleng gape gore o rekiseditše bana ba ba lego ka tlase ga 18 years jwala
le ge ina ile gore re yene ka baka la gore maphiko a ba mmetse go ona ga license ya gage ya go operate, but still re batho ka bo bona ba tshwanetse go bona gore dilo tse di tshwana le tsa di direge e se ke ya ba taba ya gore re tle ka morago re llele liquor board re llele maponisa le bona ka bo bona ntho e re go ke active citizenry ke e re toutang mo setšhabeng le mo boetapeleng ya di-community tsa rena tse e le gore di etile pele re le mo maemong a bosetšhaba. Ntate Mashile ke nyaka go tsena gona mo ke botšiše taba e nngwe ka baka la gore le na le mokgatlo wa setšhaba monnage dilo tše dingwe ge di direga mo setšhabeng re na le go ema ra lebelela lena ebile ka ge le le baetapele ebile le na le dikgatlhegelo tša ditaba tše di diregang mo setšhabeng. Tšhomišo mpe ya madila, tšhomišo mpe ya diokobatši le dinotagi le ya di bona le le SANCO le mekamekana le tšona le šomana le ditaba tša mokhuto o bjang. Re bolela gore baetapele ba rena mo di-communityng ge ba kopane mo di-meeting ba tshwanetse gore ba bone gore the abuse of drugs, abuse of women and even children di tshwanetse go ba tse dingwe tsa dilo tse ile gore no ba bolla ka tsona every day gore motho o mongwe le o mongwe a tsebe gore ke eng se ile gore no se dumeletswe gore se dirwe mo setšhabeng ka ge ile gore le a tseba gore yona taba e ne kgolo ene ya gore basadi ba bolaiwa bana ba abusiwa le tsona di-drugs di a abusiwa di abusa ke batho ba bagolo le ba bannyane ke dilo tse re gore di touta every day and gape le crime on its own general ke dilo tse ile gore no di moga civic movement gore ke dilo tse ile gore no di tlhobaetsa social cohesion ya setšhaba. Ke le kwa ga botse empa ke ipotšiša gore na ge e le gore le ditouta ka metlha dilo tšele le baetapele ba mokgatlo wa setšhaba o SANCO le bona gore le a e fenya ntwa yo goba e a le palela? Re kwiša gore re a e fenya e le ge e le gore no re e fenya ka go nanya. Ke a tshepa le a tseba gore no le ge o ka no ba o na le class ya batho ba i-20 le ge o ka ba ruta ka tsela o ka ba rutang ka yona ge ba ngwala examination still o tsane go hwetša ba babedi ba bararo ba nkare go bane ba sa gokwe ka mo tlelaseng ebe ile gore wena o kwisa gore no o dirile ka mo go tlalantse ya gago go ba ruta se ile gore no bjalo le rona ka gona mono especially a ke re wa bona gore dipleke tse ile gore di ko toropong ebile di na le bana ba bannyane ba e leng gore ba nnagana gore ba tlhalefile kudu ba tseba molao ba go beele dilo tse di ngata fela ge o bolela le bona but generally there is progress ya gore people are aware ka issue ya drug abuse and then le go tlhokobaetsa ga basadi le bana le general crime ka buyona. Ke go kwa ga botse ntate Mashile go kwa ga botse ke nyaka no butse butsweng ya gore na ka baka la gore batswadi ba bantši ba re bolelang ka bona nna le wena gona bjale le bona ba alla ba re bana ba rena ba tswile tseleng ba tswile taolong lebaka ke gore mmušo o ba file ditokelo ke ikwele taba e maabane batheletši ba bolela ka yona ba re bana ba na le ditokelo tša go fetiša ke nyako ka gore lena le le SANCO le reng ka taba ya gore batswadi ba lle ka taba ya gore bana ba na le ditokelo tša go fetiša le reng? Nnete ya sala re ka se ka napa ra bolela gore bana ba file ditokelo tsa go fetiša go na le element e nngwe gape ya gore no le rena re le batswadi re latlhetse matsogo go na le ka tsela e leng gore no motse o mongwe le o ka no bona bana ba ga gore na ba gola jwang but a ke re se kry-a lebala gore go na le metsi e mengwe e leng gore a ena batswadi bana ba dutse fela bana batswadi ka mogare bana ba o ka se kwa expecta gore go na le ka tsela e ba ka phelang ka tsela e le gore e lokile ka ge ile gore a bana batho ba ba mentorang ka mo motseng and ba bangwe ba bona le a tseba gore no batswadi ba ba šia le ditšhelete tse dintši ka dibankeng
then ke moka then wa khwetsa gore no go bona di beneficiary tsa batswadi ba bona ba tlhokofetseng or whatever and bona bana bao go bona ba bangwe ba bana ba ile gore ba planta ona moya ono wa go sa laolego ba then bana ba ile gore ba weak ka mo ditlhogong ba be se ba bone nkare is the right way of living kanta asiyona ke wa utlwa gona le ntate o na bolelang kwana gore o tshwaetse ngwana wa gagwe wa mosetsana wa 14 years gore every weekend o buya go seng ka bo 2 o'clock bibile gore o itlwaetse gore no is the norm then ke tse dingwe tse ile gore no re ba bangwe ba batswadi ba rena ba sa leng gona a ba thushe gore ba dire dilo tse di right ge bana ba bona ba tswa tsileng they must intervene, they must seek social workers and then the community leaders di gona gore di intervene. Ke nyaka o ruma lo wena Mna Mashile wa tseba ke a tseba gore SANCO ena le makala di provinceng ka moka empa ke nyaka o butsa butšwe ke lebeletse naga lefelo la province la Eastern Cape gore na banna ka gore bana ba masomepedi ba le ba tlhokagetse le reng ka taba ela le ya go itsena bjang le SANCO maemong a bosetšhaba gore re lokiše seemo se sa ditaba banna ba getšwa pe e bothata eng re setse re boletse le baetapele ba rona ba kua provinceng ya Eastern Cape gore ba šutelele taba e ka ge ile gore re bile gape re gopetse gore maponesa ba investigate ka gore a gona nnete e feletsego or tlhogo le thitše ya gore bana ba ba tlhokofetse jwang a e gona re maponisa a ba investigate but le bona a ba šutelele ko Scenery Park ba bone gore ke eng se se dirang gore dilo tse di direge mola is it a suburb ya go ba isa laolege goba ba suburb e ileng gore mong wa tavern wa itirela then maponisa a diri di inspection ba lika bota ba diri inspection gore leadership ya rona ya ko province then ba tla shutelela mono gore ba kgone go kwitsa rona ke eng tse ile gore no di tshwanetse gore di attendiwe then gore re kgone go ka fenya taba eng ke lebogile kudu go boledišana le wena Mna Mashile wena o mmoleledi wa SANCO maemong a bosetšhaba gomme tabe re nyaga gore le lene bele ka SANCO le šale morago le bona o na e felela ka go diragala re lebogile kudu boledišana le wena monna gešo go leboga nna o theeleditše tabakgolo mo Thobela FM ke botsitše putša mathomo ka re na le phela le go phedišana bjang le bana ba lena ka mo malapeng a lena ke putša mathomo ya bobedi ke re na bontsi bja batswadi ba alla ba gešo ba re ba palelwa ke go kgala bana ba bona e le ge e le gore bana ba re ba na le ditokelo tša go fetiša na le bona go tshwanetse go dirwe eng taba ya ditokelo ke be ke sa boledišana le Mna Mashile a ke tse gore na ke nnete na ya boraro šipotšišo ba gešo na ge re re motswadi o lemile ngwana ge re re motswadi o lemile ngwana ba re a tla molema e taba e le ge go direga eng na e ka ba le a tseba gore bana ba ba lena ba nwa madila gona di dira eng ka taba e wena ba re mmae o molemile papa o molemile batswadi ba ba molemile putšo ya boraro e na le putšwana tše pedi kare batheletši ke re na ge re motho o lemile ngwana ke ge a dirang gona le a tseba na batswadi gore bana ba lena ba nwa mabjala ka montle na ga ke no ba ile ngwana o loka kudu ka mo gae ge le molebeletše empa ge a tswela ka montle ka mo setšhaba selela ka yena putšwa mafeloše re ibotsišitše le mo dibekeng tša go feta magešo na go a kgonega bjang goba motho mongwe o kgonega bjang gore motswadi goba batswadi ba ye malaong ngwana a se tšhwa boya ka mo kore ka moka leseo kore le a tseba le ba ba kae ka mo gae le ya ka moka le ya go robala o mongwe motswadi o ya tlhola ka mona ka moreng ya mosetsana goba ka moreng ya mošimane empa kgwetša seo a no re a tano di bona ta bona le kietse di gate a le tsona a boemo o namela terata goba o diang dilo tše le šomašoma bjang ka tšona magagešo ke nyaka gore re namere ye mo ye nna le lena 0152971848 ye ngwe nomoro ke 0152900013 yela ya voice note ye dutšeng ke tlhatlhaphokeng ka thoko ke bona a di kgota ka motho gotše ke 07189599302
yona e bile ke sa gopela le ga bjala magagešo gore bona ka moka mang le mang o dumeletse a se gore di-voice note tse le dikwa e tshwanetse o dula e le batho ba teng le lela tsenang le latlhele mantšu a lena o gatiša lentšu leowe o be o kwa le gore na le a kwagalana ke moka le re tle re kgone go leiša moyeng ga botse ke nyaka go tša motheletso wa mathomo šori e le ena moyeng motheletso ra go amogela nna le ona le kgone Thobela nna le kae ma le nna re gona sese ke a o amogela se tshepiso ke a o amogela mme ebile ke thagalela ge o tsene wena mme bomme ba na le go goela moragonyana bjale le kgone go tsene wena se tshepiso Thobela a ke gore robala ba re sa ba bona ya go robala ba le gona le nna re le gona le robala ba le gona le lena le le gona ka moka go ta go a direga bjang se tshepiso o tlo tla ka lefastere o tlo šwahla motho wena o tseba le gona gore o šwašile jwana semang o ka se ao banna ba bile o boa o ka sa tsebe bile o ka sa mokwe o kore ka mantswe a mangwe o a kgona go tswa lena le robetse le noro le yena o gona le mmone ge le robala le gona empa bošego a šwatla ka lefastere a ya kwa yang a ba boya go sa ge a boya o tsena ka mapaing wa robala la nomakala rona motho o a boya ke ka lefastere lela a le tswale le kudu le tshegišanyana ge le bone se tshepiso ge le e bone le te le direng ka yona ka gore le lemogile bjale gore o kare e direga ka tsela le dirang a ba batswale o tla go botsa o sa o lokile ke lebogile bolela le lena o tla o botsa botse go satsa petha metsotso masomepedi-tlhano go ya go iri ya pele motheletsi re ya go amogela Thobela Dr. Mashamaite re lotšhitše ragadi le ka re gona re na lena a wa re gona age o ka no bolela rena o ka mone o bolela lena ape lena ba re ke lena le pepete tšang batho ba ka nako nngwe he nna ke emelela ke le monna wena Rebecca ke re ke a gala le sa ngwana batswadi ba bantši re ikwele ba ra wa togela ngwana mara ke re skara ba tshwanela o e rena re sa e phetheng o ya ga o re ka mo ka 6 ha hona wa santja ka tshwara gate molao wa ka mo jwalo e gore molao o akaretsa le wena a le be melao e le gore ka no tla le palela kwa morago ka gore o re 6 o'clock tšatši le lengwe o tlo khumana wena o le society kae le fetša ka 7 bana ba o tswalelele ka ntle aowa a kere matsatsi a bile o kaone re na le difounu ke a founa lena bana le sekalanakala a se re setse mo re sa le bile yena go dia jalo motlha a tshwareile o ya ile gona gore ka mantse so se bolelang se Rebecca o re batswadi we a re direng dilo tše e le gore di ka se tša palela le rena bjale ka beng ka gae o se ka khumana re beile melao e le gore le rena re tlo e tshela ora ngwana o ra ska ya le mara wena o boa ka thu o tswa le ao bana ska fa batho ska fa batho melao e le gore le wena ya o palela se ke re ska jwa le nna ke ya e ke bolela gore jwala bokotsi le nna e be kotsi mo nna ya e ska ba kotsi mo ngwaneng fela o tlo tšhaba se Rebecca ke lebogile o boledišana le wena mma re lebogile kudu betla metse masomepedi-tharo o ya go iri ya pele motheletsi re o amogela dumela le wena malo o ba sa bolela le mongwe a sa tsene go rena re o amogela motheletsi dumela re o amogela malo sure motheletsi re o amogela Thobela re gona le kae ya o amogela David no doctor man bana ba matšatši ke bona ka re o ka se ba botse selo doctor Mashamaite lena le bona o ka re bana ba matšatši e le go ba lena David Moai e le ba gago ore o ka se ba botse selo o ka se ba botse ga baka la o ka se ba botse selo e le bana ba gago ge ore o bolela le bona a no itse ka re a ba go o no khwetša motho ka tšatši le tshwantse gore ba e ga sa ba etšo o motho ka rena go ya ka a go bala a tšo o tlo doctor Mashamaite
le ka se tšhelete di dutse lebeletse gore o feta komane le tšhelete le a robala ka mosana re sa re go buya na komane ka le mosana wena maabane o go re ka o go le re ka a o feta de profession re se yona David mogala go a ona mo o ntela le ditaba tša botse monna gešo empa ke kwa o ka re o re ka nako engwe bana ba o no tswa mo pele ga gago wa re o ya kae a re ke a boya o re ka mothibana matswa nthangwe wa di lesa taba ya gore se ka khumana o kitimišana le ngwana batho ba o thaletše go sasa a sa boe goba go sasa ge a boile ge a boile o ka re o ba le bothata bja go mmotša gorena mona gane wena o letse kae maabane o ka re ke ditaba tše di palelang batswadi ba bantši motšheletše re a o amogela motšheletše dumela Thobela mokone re lotšhitše papa le ke doctor re gona re na lena Tlogotse ke Makobe ke mo Springs. Makubu. Makobe. Makobe. Ke a o amogela monna gešo. Ke a o amogela monna gešo. Go ba re go tekeletse ngwana ke re mosongwe ge ngwana ra nyegetsa gore ke mokamonela le go bona gore a se sa tsone ga bana ke go monela. Ke gona so wa re go tsikere more o bojetse mo monanana. Batho ba ke go re ba popodu mama a ke ba go botse motho mongwe ka mogala ka mogobeng ka gona empa mogala o a ka o dutse ga botse ba gešo a ona mathata re ke tšeo mošo motšhelete a amogela Thobela re lotšitše papa le ka ba mosemaitse re gona re ra lena tlou amma mo sekhu Thobela a ke mathata ka gore e ka re batswadi ba re ba gala ngwana ba segoe le othi o mongwe ya ko ngwana o tlile khumana lephakore la itshwareletsang ka lona o ra gore ge re na le bana ka mo magae a re ba tshwareng go tshwana o ska khumana motswadi o mongwe a re se o mongwe a hana yo mongwe a re se o mongwe a hana ngwana o khumana lephakore la itshwareletsang ka lona o ya le ngwana a sentse o ska re ya fitha fela na ba ra nna ngwana ke a sa se nna ngwana ke a sa se botsisa ba bana ba na le yena ke bona ba bathatsi ba re ka nnete motho we ne re na le yena o tshwanetse o tse bothatsi jwa bathong ba bane ba na le yena e seng o thoma le o emelela wa ha ngwana se ka mo emelela maputi se o se bolelang o re batswadi we tsheletsa le tla gore la taba pele gore na le reng o ska thoma ka o futa wa re malo e seng wa ka se di dilo tšeo